Maya payabak po kay katamungan, at syuta na po king kapata Domingo ning karaniwan a panahon. Kambeda po rin kay katamong pansariling kapagnasan para kaniting banalamisa, iyabe talading makatuki. Para king kapasalamatan dari, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hizon, Celi Francisco Zeller and family, Hayes family, Maniago family, Pocholo Rojas and family, Avelina Bonus and family. Para king special intentions dari, Ditz and Lita David and family, Jesus Punsalan, Mayor Teddy Tumang, Villamor at Rizalina Tolentino and family. Para king malalagwang kapaldanan dari, Brother Pat Ahos, Feli Ortega. Para king Aldo Quebaitan dari, Reverend Father Pedro Valencia, Pablito Maniago. Para ka rin kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na di Manuel Rustico, Domingo Sr., Lizel, Domingo Jr., Alfredo Sr., Father Aristotel, Bernardito, Barbara Angel, Angelita, George, Antonio, Gabi, Simeon, Rosalina, Adriano, Rosita, Lilian, Monico, Juanita, Vilma, Angelo, Nash Denzil para king kayong 40 days. Antimurin para king malagwang kapaldanan dari, Megan Centeno, Felipe Fajardo, Mark D. Kleiner Bayani, Elmi Ronquillo. Paganakapu, para king kay katamong maulang kapag masosyal. Magkabe tamo po karing pakibat at king kanta daring koro.
kilagyo na nagipampo ning anak ang poning banal na Espiritu. Ing grasya ni ginutamong Yesu Kristo, ing lugod na ning Dios at ing pamakyagom ning banal na Espiritu mantabe kay kayungan. Kaniting Domingo, misan pa lumapit tamo king kikatang mayupayang talapanaral, banding kikatang pamanuru, pamanaral, at pamagsalita, mirinan lang kayo payan. Sadya tala ng sarili tamo, kaniting bangkete ning lugod, at mantaking Ginoo, ing kayang kapatawanan, karing kaya katamong agawang kasalanan. Itangan po, magkumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyaliwang kakulangan. Ulinitay panigapuko kang Santa Mariang Kapinanman Virhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ngipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. Ing Diyos, sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, kimpang kapatawad ng kasalanan tamo, idala na katangan sana, King Bie alangangga. Manalangin tamo. Ibaming at subanwa, manibat king panahon di Abraham at Moises, ang gana kaniting pamitipo ning iglesia mo king panalangin, inubog ming meto nga balayan, king wangis ning kekanganak. Panuanan may ting balay na iti, king kalam ning kekang kayarian. Asoy wanda kasana, king balang kapag nasan mi, at apakiting lugod mi, para king metong at metong,
antimo nung makanano mo kengan liguran. Iti nga naduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Pamamasang ibot, King Libruning Deuteronomio. I Moises migsalitayo karing tao, nga no, ing ginungke kong Diyos, paltoyang propetang kalupa ko, manibatya mismo kaya kayo. Yaing pakirandaman nyo, inyang makatipon kayo, karin king bundok ning Horeb. Pekisabi yu, king eyo sana damdaman magsalitang pasibayo, ing ginungke kong Diyos. O akit pa, ing milalablab ng api. Uling tatakot kayong mate, inya nga nakaya kayo ning ginu. Usto ing sinabi ro, mitalakad kong propetang kalupa mo, amanibatan mismo, karing kalahiro. Ibili ko karing labi na, ring ngamano ko, at ipayabot na karing tao, itang sablang iutos ko. Magsalitayo king lagyo ko, at parusan ke ing minuman, inge makiramdam, keyo. Dapot Mateo, ing ninumang propetang, eku inutusan magsalita king lagyo ko, o ing magsalita king lagyuda, di ngaliwang tutunggendang Diyos. Ing amano ning Ginoo. Nung ngeni damdaman nyo, ingkayang siwala, eko sa magmasyas a puso. Nung yeni damdaman niyo ingkayang siwala, eko sa magmasyas a puso. Meko Kenny, magkanta tamo king Ginoo. Puryan tayo ing Diyos ang magsalita kaya katamo. Lumapit tamo kayo, kambening kapasalamatan, masaya tamong midalit kapurian. Meko Kenny, duko tamo at samban tayo. Tara, siklod tamo king arapan ng Ginoo. Ya ing linalang kaya katamo. Ya ing kaya katamong Diyos. Itamo ing balen akeyang pagmasabalan. Kawan tamo waring kayang ingatan. Pakiramdaman yung ngeni kayang sasabihan. Eko sa magmasyas a puso, eyo pakyapusan inggewara ding pipumpunan nyo karin meriba. Inyang atilo king disyerto ning masa. Karin inamunan dakot pinyubukan, lipat ning karelang tengalan, indepatan kong mayak para karelangan.
Pamamasang ibat, king mumuna ng sulat ning Apostol Pablo, karing tao Korinto. Buriku ing ala na kayusan ang problema, ing talasawa maging malingapya king obra na ning Ginu, uling pagnasana ing pamatulane ing Ginu. Dapot ing talasawang lalaki, maging malingapya karing bage keti king yatu, uling pagnasaneng pamatulan ing kayang asawa. Inya nabalo ing arapana, ing babaeng talasawa o birhen, bukod ng papansinan ing obra na ning Ginu, uling burina ing mitagulaling yaking Diyos, ing katawa na at espiritu. Dapot papansinan na lo ning talasawang babae, ring bage keti king yatu, uling burineng pamatulan ing kayang asawa. Sasabyan ko iti king ikakayapyo, ko pagnasan ing sabatan ko ing matulid yu, nune pagnasan ko ing daptan yu sana ing gusto at karampatan, at ibye yung lubos ing kaya kayong sarili, king kasuyuan, king Ginu aalang pasubali. Ing amano ning Ginu. Ing balen a makalugmok king karalumduman, manakit yang maragul asala. Karing atyo king lilong ning kamatayan, ing metong asulu sunlagya. Ing Ginu mantabe ake kayo. Pamamasa king maya pabalita agbang kang San Marcos. I Jesus at dingkay ang alagad, mintala Capernaum, kabukasan aldona ning Sabath. Linubiyay Jesus king sinagoga at tinuruya ka rin. Pigmulalandering tao, uling king pamanuru na karela, tinuruyang mitnong kayupayan, nakalupa ning pamanuruda ding eskriba. Kabudabud, linubya king sinagoga yung metong alalaking alip na ning marok kay Espiritu, kukulisak yang ana, nanong pakyalam mo kaya kami, Jesus ning Nazareth, minta ka keti, ba mo kaming lipulan, balo ko nung ninuy ka, ika ing banal, amenibatan king Diyos. Dapat sebiyana ning Jesus ing marok kay Espiritu nga na, tahimika, lumwal ka kaya. Pepagalgalane ning marok kay Espiritu ining tao, at kukulisak yang linwal kaya. May nga pamulalala ring sabla, inya ngarang mi papangutang, nano iti, ngayon itapadimdam ing makanyan. Agyo na lang utusan pati na ring marok kay Espiritu at mamintulangan kaya. At mabilis, mi kalat king mabilog a Galilea, ing balita tungkol kang Jesus. Ing mayap ng balita ning kakatamong kaligtasan. Maya payabak po kay kayungan.
kaniting aldong iti, Domingo, pagmasosya nining kay katang bansa, ing National Bible Sunday. Anya, kauli yung kembali, ilwalyo saret ang Biblia yung mga likabukan, pagpagantala, at ilibutad tala, king lamesa. Manyinditang kandila, at pagkanaka, kaya katamongan, king walagana, ning amano ning apong Ginoo, king biyatamo. Atin pong sinabi minsan nga na, the aim of preaching the Bible is not just to explain the word, but to change the world. Not just to explain the word, but to change the world. Sana mirastakit ang kaduang levelita. Amas maulaga. Mamasa tang Biblia, emo ban ausplikataya, nune ban abayu tayo ing tao. Mumuna ning sarili tam. Ding tao Kapernaum, pakiramdaman ding mipapasyag ing amano ning Diyos king sinagoga balang aldo ning Sabath. Kalupa na po ning aldo Domingo kay katamo. Agpangking ebanghelyo ngeni, misa na Sabath, aliwaya ka ning menaral. Dati-rati, ding eskriba, din talaturo, king batas at king tradisyon ng Israel. Kabira-bira, aliwayan tinalakad. Ating parala ning pamanaral na pabilibnongan ding makiramdam. May naimik la, may kiramdam lang marat na at ikwano kapanamdaman. Nga na ning ebanghelyo, tinuruyang mitno king kayupayan. He taught the people with authority. Naniburi na sabyan ning tuturong mitmong kayupayan. What does teaching with authority mean? At makanano tayang kemparala ning biyata mo, mikaupaya mo naman sana yung kaya katang pamagsalita, yung kaya katang pamanuro, yung kaya katang pamanaral, kimbalang metong. Makabaluta mo ka rin ng atlong parala na ning apong Ginoo. Mumuna, potang tuturuya ka ning apong Ginoo. Iba't king puso, emo king isip, from the heart, not just from the mind. Palalaman tayo kay bat. Kadwa, potang tuturuy nga pong Ginoo, lalalamya, ing didina ng lino, itang diwa at espiritu, apalaman daring mababo amano. At tutukino ring makiramdam, kitang mas malalam, at iking mababo pamanintindi. Katlo, ing pamanurunan ni nga pong Ginoo, mumuliya king pamagbayo daring tao. O yan yung kayang intention. Pitunggal-tunggal tala po, bata lang nga pulot deting grasyang deting ening Domingo. Mumuna, tuturuya iba't kem puso, teaching from the heart. Buri nang sabihan, potang tuturuya at magsalita, abing lugod kem pamanuruna. Ating king teacher, king homiletics, anyang mag-aral kay pa king pamagomilya, nga na, what is the most important ingredient in preaching? Nani peka importanteng diling sangkap ng pamanaral. Kailangan po kabisado yung ebanghelyo, yung Biblia. Good, nga na. Kailangan po biyasa kang magsalita. Kailangan po tingkang ekspresyon, tingkang kaya ka rin tao, tide ka rin tao. Very good, nga na. Pero, impe ka maulagang sangkap ning pamanaral, tandaanan niyo, dapat kaluguran mo ring kasabi mo.
You love the people that you talk with. Tuki nga ning sabla, patsi kaluguran mo ring kasabi mo. Uy, timpe ka mawulagan dili. Nga pong Ginoo, uling liguran yan ng iba. Ngayon iting darakin ng lugod. Kapmuya kem puso na, darakin na king tao. Ngayon pa magsalita na may nuking lugod. Lugod di ba't king Diyos? Mumunta karing kapara kong tao. Buri kong idake karela. Ding iskriba, potang tuturula, itanga balo da king pamagaral. Talmud, the collection of oral tradition on the law of Moses. Pepamemoryado karela rin. Wala mo kay seminaryo, i-memorize rin. Anya nga baluda nala, potang manaral la, ulitan dala ka rin tao. Iba't mo keni. Iba't mo keta. Magkulang itang keni, ken puso. Tinyang maragula sangkap, nimpa magkulang. Niya mag-memorize lamang verses. Karakala panaral ngayon Psalm 35, verse 1, nga ra. Memorize de. Pero, ating kayang lugod, itang kayang pamanaral. Nung alang lugod din kayang pamanaral, lagyang memorize ming buong Biblia, alang kwenta. Kailangan kaluguran mo rin kaya kang kasabi. Nga potang tuturo tala rin anak tamo, kaluguran tala rin anak, siyempre. Potang manaral tamo, karing tao, italaw sigaan, kaluguran tala, bayo tala turuanan. Yang kempa magsalita tamo. Gusto pin kaluguran ming tao, ning kay pa nasakitan me, kailangan na nga balin totoo. Anya po tang may pagsalita kayo, ka maglaram, ka manyalikot. Diretsyo ka, uling ita yung ikakayap na. Uling ita yung paralan ng lugod mo kayo. Kailangan malugod ka king kasabi mo. Kadua, yung lamaning kayang tuturo, ding iskriba mismo, ding amanula, ding amadong tuturuda, mismong amano ning batas. The very letters of the word of the law. Ing Ginoo mumuntaya kitang malalam. Ore ni mo ring sulat, naning at kitang malalam. Naning at naning diwa, naning espiritu da rin batas din. O iting tuturo na ni nga pong Ginoo. Anya uling lalalam niya, itang positive message yung natuturo na. Itang makabye, liberating, makabye kalayan, katimawan karing tao, yung makasaya, karing puso da, yung abibye na. At aliway itang mabayat ng papusan ng batas. Ang pong tradisyon. Limbawa, king Ebanghelyo ngeni, ing batas na ning Sabat, yung pisabyan. At malinong-malino, yung tuturo da rin dening eskriba, ning Sabat, ikamagobra. Tikyan date ang batas, kitang letra. Niya talagang ikamagobra. Ikit da menuloy nga pong Ginoo. Ikit da pepalwal ni itang marokay spiritu. Nani sinabi na ni nga pong Ginoo, ing Sabat, piningaldo, binyan na kay katamo ning Diyos, huling kaluguran na katamo, at lilingapa na katamo. Tutok ng taking kay katang obra, bani sundo tamo, ing obra na ning iba. Kuiting malalam ng kabaldugan, uwa, ay ka magobra, pero naburi sabyan, tok nang ming kayapan, pwede mong gawan nga na. O yan mas malalam. Kabaligtaran ning mabayat apapusan da ning eskriba. At ano katula, dining may karamdam. Imbes na pabayat ng dala, maging mayan, tanggapan, ing karelang pamanaral.
Ing lamanan ng kaya kang sasabyan. Kailangan manatiling mababo. Mumuli kitang malalam a mensahe na tutong matagkilya ing puso ning kasabi mo. Yan kay sports, showbiz, detang matters of interest, politics, pisasabyan tala. Manatili lang mababo rin nung kiyan lamang balita, nung iya kamumuntag itang lalam. Naning pawagan na nining istorya na ning gobyerno ngeni. Naning buri na sabyan para kay katamo. Naning manuwa na nitang broken relationship king showbiz ngeni. Naning challenge na kay katamo. Lalalam ka. Tuturo mo la kitang malalamdang mensahe ning kaya kang sasabyan. At katlo, ing tuturo ning Ginoo mumuli kim pa magbayo ning tao. The intention, the purpose of the Lord is to transform and to change the lives of people. Ding tuturo da ring iskriba, kailangan yung intindihan ng batas. Kailangan ng matuang tradisyon kaulan niyo, ngara. Inarap de kay nga pong Ginoo inimbulag misan. Kay ba't kitnande dening eskriba. O ba't bulag yayan? Nino yung may kasalanan? Iya o rin kayang pengari o makatuwa? Naning pekibat na ni nga pong Ginoo. Ing mahulaga nga na. Maulo yan imbulag. Babo na ning nano pamampis sa biyanta mo. Inyang yan ni Aldo na ning Sabath, inulo na eh. Ulinging maulaga, ing asopane, abaywane imbiyana. Babo, ning nano mangkutang, nung nuka rin niya may kasala, nung ninoy may kasala, etc., etc. Ingking puso ni nga pong Ginoo, ding kayang kasabi, burinong baywan, saupan, at itas kabilyan. Ing pamagsalita, pamanuro, pamanaral, o yan yung kayang intensyon, para manusga, para manlati, para mangapi. Nune bang kanita, asopan la, at abaywan, ing biyeda, dingke kang pakisabyan. O rin po ding atlong mga santing katangian ning pamanaral ni nga pong Ginoo. He speaks with authority. Mit mong upaya. Sana po tang magsalita tamo, respeton na katam. Sana po tang magsalita tamo, pakiramdaman na katam. Sana po tang magsalita tamo, tututang maging propeta ni nga pong Ginoo. Anti nga manuaning mumunang pamamasa. Simple lang paralan. Iba't kem puso at emo king isip ing sabyan mo ating lugod karing kasabi mo. Turo ka emo king mababo nunay king malalam dang kabaldugan din kayo kumpi sa sabyan. At katlo ing pamanuro muli sana kem pamagbayo na ning kasabi. Pamanyahop at ikakayap na ning kang pakisabyan. Amen. Sasalpantaya ko, King Diyos, ipang mayupayang tutu, di na lang King banwat siyato, at kang Kristo anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagli King upaya ning banalay Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkot, tinipaya karing mete. King katungaldo, sinubli ang mebye, pepay ta siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, sipang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban makum ka ring mabye, ang pongmenga mate. Sasalpantaya po king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pangasamakding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, pangasobirang miring mete, at king biye alanganga. Amen. O Ginoo,
turuanan mo kaming maging mayap a propeta ning kekang amano. Kabang ngami lang darawon keka, ding kaya kaming panalangin. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring hanggang mitagulaling kimbiyera kin Diyos, bang miyantabayanan king kayang grasya, manatili lang parating tapat, king karelang pangakonsagra, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king kayapan pilatan daring bansa, bangking pangalutas ding piyamanuan, din sablang bansa misaup-saupla, king espiritu ning pamitatambayan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring masolo ng edad, adaralan pa magdili-dili, at ating kapansanan, balang manakit, papamatula king lugod tang mikakapatad, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kay katangan makatipong keti, batang mabiyasang gumamit masalese, karimbage king kasalukuyan, ay pagkalob ng Diyos kaya katamo. Bang antabayanan doring kaya katang kaisipan, karimbage alangangga, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngayon ipuadwan tamo in sarili tang kapagnasan. Malugod na Diyos, pagkalap mo sana din kaya kaming adwan keka. Saupan mo kaming maging mayap a propeta, ning kaya kang mayap pabalita, karing sablang tao. Ikang mabibiyat magari, manggaman kingalanganga. Amen. Sa
Manalangin kayo kapatid, banding kay katangdaon, matanggap lara pa ng Diyos, ipang mayupayang totoo. Ginuwi katula mo sana ring regalong daralaming eni, king kaya kang altar. Gawan mong sakramento ning kaya kaming kaligtasan. Iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabi kaya kayo. Yat nayo ding pusoyo. Pasalamatan tayong ginuwa, Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan na kang parati at numan karinib pa, Diyos king alanganggat lubos mayupaya. At yukeka ing kaya kaming pangataw at sablang pangimot. King pamibiyabiyami aldolto, daranasan ming kaya kang lugod. King lugod mong tenam king metoyato, binyene ning kaya kang anak, ing banalay espiritu. Bilang mumunang bunga, babiyagaran siya, king akayabe mo kami king siping na manggaman kapilan. Ulinita, kambering sablang koro ning anghel ning banwa, daralit mi, ingke kang ligaya, ngaming makyabe pupuri at kakanta. Banal, banal, banal ya'y Panginoon, Diyos mayupaya. Ipuyin man mo, iglabot, ingke, ang ligaya. Hosana, Hosana, ikabatas katasan. Mayaning karangan, inglagyun, ingilong. Mayaning karangan, inglagyun, ingilong. Hosana, Hosana, ikabatas katasan. Mayaning karangan, inglagyun, ingilong. Mayaning karangan, inglagyun, Ikapinimbanaloy pa, sibol ning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sana datingayin king espiritu mo. Pan para kaya kami, magawalang katawan ng pandaya ning ginuming Kristo. At tatandanan mi pa, bayami daon ko sang lub, kimpa may lasa at king kamatayan. Kinuaning tinapi at pasalamat sa keka, piraso na at dinwang karing kayang kakaluguran at ngana. Kuanan niya iti, ikayungan at mangan ko kaniti. Huling iti yung kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan, kinuaning kalis. Pasibayo yung pasalamat kaya ka, dinwang neti karing kayang kakaluguran at ngana. Kuanan niya iti, kayungan minom ko kaniti, muling iti yung kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at talanganggang tipan, mibubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Banketa, may patawaran la aring kasalanan. Daptan niyo iti, king pamigaga na kayo kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, Talang magligtas niya mo, ikapamilatan krus mo, at pangasubling mo, kinapuso kami. o iba, kaya kaming gaganakan, ing kamatayan at pangasubli ng mebye. Inya daraon miya keka,
iting tinapi ning biye at kalis ning kaligtasan. Layon kaming pasalamat keka, uling pepalirian mo kaming matampang talakad king arapan mo at sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming ansang misulusulo, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipunan na kami yanting metong ning banal mong Espiritu. Ganakan meoy paing Santa Iglesia mong makalaganap king mabilo gayato. Miganap ni sana king lugod, kambining pakamalan ming Santo Papa i Francisco. Ikaya kaming malugod da Obispo Florentino, ding sablang pari, at ding sablang taong malugod susuyo king kang Santa Iglesia. Ganakan mula naman ding kapatid mi, amatudtud na king kapanayan aning pamanyubling mebye. Lalong-lalo na ding ni pakyabe mi king kaming pamanalangin. Tanggapan mo ngan sa naway pa, king masala mong kakarinan. At pakaluluan mo kami naman, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bielanganga, ban kambe ng Maria, ing Virhen, induning Diyos, indumingan. Kambe ng San Jose, ing kayang tapat at malugoday esposo. Kayabe ding sablang martir, kayabe ding apostol, Santa Monica ampon ding sablang banal, at inupad king malmong kaburian, king kekaba na ning panawon, purianda ka, ampon paligayan, king kapamilata ng Kristong kekang anak. King kapamilata ng Kristo, kambena at keya, ibang mayupayang tutu, kagom ning banal na Espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman king alanganga. Gawan mo king mayap mong propeta, ning kikangamano o Ginoo kabang ngaming manalangin. Ikabos mo kengan Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, man king saup ni kang pakalulu, parati king mikabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang manaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng pasibayong Heso Kristo, agya kaming talapangabos. Ating tayo
Heso Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, kapayapan lalakwan ko kaya kayo, kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Emo sana babalikdan, di nga gawaming pamikasala. Nuning kaya kang pansinan, ing kaya kaming lugod, at pamagkapilit king kayapan at katutuan ng kaya kang ebanghelyo. Ikang mabibiat mag-ari, manggaman, king alanganga. Ing kapayapanan ng Ginoo mantabe sa kapilanman kaya kayungan. Idakita mo king balang metong ing tanda ng kapayapan. Kapayapan. Pero ni Diyos, amilala ko, ing kasalanan yato. Kapatading ginutang Heso Kristo, ing talapanaral tamong mipno king kayo payan. Kapala daring mayaos, kaniting banal a komunyon. Yakas mga manong at kumayak na ako. Katawan na pondayan ng Kristo, sadsad mo kengan, ang gaking biye alanganga. Amen.
mapilan pong kapabaluan at paganaka. Mumuna po, ken pong daratang a February 2, 2024, aldo Biyernes, pagmasusyan tayo po ing kafiestan ning pangadaw ng Jesus king templo o mas balo tamo po king bansag a Candelaria. Uling kaniting aldo, pagmasusyan tayo muna man ing pamamendisyon karing kandila. Ingke katamo pong banala misa para king aldo ita 6:30 ning abak dapot ing rito ning pamamendisyon kandila maganap ya po bayo itang misa. Kadwa po ken pong February 3, 2024 aldo Sabado pagmasusyan tayo po ing kapigaganakan kang San Blas, Obispo at Martir. Ing santong patulunan daring ating sakit o kapanamdaman king batal. 6:30 ning abak ya naman po yung kakatamong banala misa, kaya rin ning misa talo kiya po yung panalangin at pamamendisyon karing batal. Katatawlian po, pasibayo, adwan mila po ding mga langing palaspas, ape papendisyon nyo po karing mga labasan na banwa, banking February 13, Martes, alas 5:30 ning katpanapon, gampanan taya po ing rito ning pamanyilab karing benditadong palaspas. Ding abu mitagan ilang gamitan tamo, banking pamanguskus karing kanwan tamo, king daratang a Miyerkules de Ceniza, king February 14. Malyariyo pong idala at idwang king sakristan mayor ng Among Arni, kang Kuya Myong, king kumbento tamo po. Dakal pong salamat. Talakad ta po. Manalangin tamo. Ginoo, pasik nangan mo kami kapamilatan na niting saw king kaya kaming kaligtasan. Kapamilatan niting Eucharistia, pagkalub mo king tunay kasalpantayanan, ingalang patana tapanyulong king mabilog ayato. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Ing Ginoo mantabay kaya kayo. Duko kayo pong eni. Papanigobran maing kaya kangamano karing biyemi o Ginoo. Papamungan maiting kayapan at kabanalan. Pasiknangan mo kengan, banakwami ang ayatad ing lugod mo king balang metong. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa may payang tuto, ing ipa at ing anak ting banalay Espiritu. Adahon taning Santa Misa, sundo tayong susuywan at tuluguran ng Diyos karing biyata mo. Salamat king Diyos. Maya payabak po.